dragi TikTok i dragi Balkanci, evo par zanimljivih podataka o Njemačkoj koji vjerovatno još niste čuli. Ako želite da čujete koji su to, onda podijelite ovaj klip, lajkujte ga i naravno pogledajte ga do kraja. Prva stvar, u Bavarskoj pivo se tretira kao osnovna životna namirnica. Na osnovu stvari koje ulazi u pivo ili po kojem se pravi pivo, u Bavarskoj se to tretira kao osnovna životna namirnica. Druga stvar, u Njemačkoj postoji takozvani Lehrerinnen-Zölibat. Slično kao u katoličkoj crkvi, učiteljice, odnosno nastavnice, u Njemačkoj do 1951. godine nisu smjele da sklope brak. U Baden-Württembergu je to trajalo 5 godina duže, znači do 1956. nastavnica ili učiteljicama nije bilo dozvoljeno da sklope brak. U centru Mannheima ulice nemaju imena. Znači, čitav centar Mannheima je podijeljen u kvadratiće i svaki kvadratić ima slovo i broj. Klasično, na primjer, ala Müllerstraße ili Hans Meyer Weg u Mannheimu u centru ne postoji. Rečenica Dreh mal am Herd se čita i s jedne, s druge strane na isti način. Znači, kad čitate s početka Dreh mal am Herd, isto znači ili se isto čita kad je čitate, znači obratno, s druge strane. Pa probajte. U Njemačkoj pobjeći iz zatvora nije kažnjivo. Kažnjivo je da tokom bijega iz zatvora ozlijedite nekoga ili znači napravite neku materijalnu štetu, to se znači kažnjava, a sam bijeg iz zatvora nije kažnjiv. Pored piva i hljeb je jedan od poznatih brendova Njemačke i po njemačkom institutu za hljeb, imaju svoj institut za hljeb, u Njemačkoj ima preko 3000 sorti hljebova. Još jedna interesantna stvar, Berlin je 9 puta veći od Pariza i 1/3 Savezne Republike Njemačke je pokrivena šumom. U Njemačkoj, isto u gradu Reutlingenu, postoji najuža ulica koja ima širinu paste od 31 cm.